Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ro ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Walter, na poluan iti CG. Dear Manong Nemi, napili ak kano kadagiti babae, Manong Nemi. Kat kung kunada kanya, dayta ka, Walter. Di ka una yung pilpili. Amangan no makapili kanto ti durgi, kunada kanya. Adamat karbengak, ngagpili, agtanang, nga saan lang tilad nga babae. Kunakmat nga sungbat nga irason, Manong Nemi sa maysa, agbasbasak pa lang. Saan pa nga nalado ti amin, kunakmat. Saan ko nga tultuladen di kiti padak nga lalaki, Manong Nemi, nga mahilig. Idi adda kampay lang ti high school, Manong Nemi, adon di kiti akras kanya. Ato bakit mga magbagang bakla, kunada kanya. Nagsayin ti kinagwapo mo, Walter, bakla ka. Saan ka bakla? Apay nga ron nga, awan lang titutupam nga na kami nga akras kan ka. Saan pa nga panawen? Ada panawen ti so amin ko na. Panawan ti panakaipas ngay, panagsakit, panawan ti panagbasa, panawan ti panagtrabaho, panawan ti panag-asawa, panawan iti yan. Di nagraduaran ko ti high school, Manong Nemi, syempre may ayatan da papa ni mama, kabuta, nasingpetak kano. Uhen, sana kakas kadagiti duma, nangruna kadagiti kasinsin ko, nga kakabagyak, nga nagaraw na kano, nangruna dagiti babae, ado dagiti nagaraw nga babae nga kabagyak, ado dagiti playboy nga kasinsin ko, Manong. Siya kano tinidumduma kada kami nga kakasinsin. Talukam nga kakabsat, Manong, kat siya iti burdek, duwa nga babae iti manangek, imo na nga naggraduar ti nauna sa adda trabaho na, hindi ko na adan asawa na. Idada ko ni ti fourth year college, Manong Nemi, kahit ko kumamaten at ti makinobya. Kahit ko kumamaten, Manong, ti makirelasyon, pura ita dandaniyak mo iti naggraduar, iti kurso ng accountancy. Amang mat ti makurso na daak, kadagiti babae, Manong. Iwaras ko ti panagkita, wala. So matandarak mat kadagiti party, adu mat dagiti kasinsin ko nga kasadar ko nga mangireto ni kastoy, ni kasjay. Ngayon, talagang awan. Kasin Walter, among tagaran mo na saan? Among tagaran. Nagalisot mga bakit I love you. Di ba? Adu man dagiti textmate ko, chatmate ko, callmate ko. Anyam, amam mati pakarik na kiti ayat kadakwada. Kasin, tap no madaan kat experience, no adag kursuhan na kang ka, kat napintas,
or the 50% nga kursunadong kay kuana. Tutupam. Digaam. Kat mapasungbat mo. Harakupem. Haramanam digiri bibig na. Kat no kayat na. Apakit di nga di mo pagustuhan. Tapno adamatin experience mo. Saan ka pa nagbunyag ala? Nagbunyag ka man na. Tikit kung sawen, di mo pa naramanan tiluto ni Apo Diyos. Baam kasin. Rumanak to. Mangnubya ka nga natin. Kasin, no mangnubya, nga saan kong ipatpateg, and then, ada mapasamak ka na kami, kahit masikugat. Kahit nakadingan sawan nga makiasawa, mga asawa, di babae nga Jack Sure, nga ipatpateg ko. Wag na. Gusto na ka, ati kundo, magkontrol ka. Tapos nga makasikog. Bam, tapatasik to kasin. Gusto sa po kaya. Baka kayat mo ti cool girl. Uno kayat mo ti GRO. Napimpinas pa eh. Api ko mga napimpinas pa eh. Siyempre. Walang sabit. Hang kumasigugan, sigurado lahat nga pagkondoman na. No sex, no condom. No condom, no sex. Kastama ti policy kadigit ti GRO. Api amom. Kaya't nang sawan, ada matin experience ko. King kakalangarot at GRO. Di mo pa napadasan tinang Doncilya. Kitsi ka. Ada na saraka mo nga virgin. Nahumpay. Wait lagayang. Isa nga ang problema kasi. Dumteng to ti babae nga talaga nga naikari para kanya. Imbaglakit din manong name ito sa anak nga tinadda. Saan nga kaskarida dumamanong. Tegunadan. Numadlaw da nga kras di babae kadakwada. Tutupan da. Intunukuan ko na. Adagsikog. Paragreg da. Nakadakdakkel nga basol ni Apo Diyos deta. Nagdagsen nga basol. Di ba? Huwag na. Diyak raramidin di kasta nga makasikuga. Kalpasan na paragreg. Diyak man nga rin kaya ti makasikog. Taka siyempre gagangay itong sumbatak ti responsibilidad ko. Kasi ano no makasikugak ti babae nga saan ko nga eten. Kat sa anak mo't nga eten. Awan ti ayat ti nagbaitan mi ang kasawa. Anak aw. Nagbalin lagi di nga nagulo. Nariribok. Saan nga naragsak nga pamilya. Ado di gidag ko naman. Nagsina kami. Naman pag-asawa kami kabuta. Inkasar ko matket, nahadyak ba't ipatpateg. Kaya uri iso na. Dinak ba't impateg, napilitan kamlaeng. Gabuta nagkalaig kami, kat nagsikog, inkasar ko, di na oras. Diyak kayat manong nemi nga kasta, ti mapasamak, ti bangunag na pamilya. Ti kayat ko, kat talagang ipatpateg ko. Ti kayat ko, manong nemi kat ipatpateg nakmet. Agpimpinateg kami nga doa. Dahita ti sapsapulag. Iso nga din nagraduhan ako niti college, kat nagtrabaho ako niti bangko, duwa nga tawen, agur urnungak, at dan bukod ko nga lugan. Idinto talaga iti kasinsin ko nga kasadar ko mahanong. At talaga iti nagraduhan, ngagpaiso, saan nga napintas ti trabaho da, nag-asawa da nga din na oras, agsasarunod ti putot da, lusyangin di kiti asawa da. Talon nga tawen manunemi ngagtrabaho ak idi tagsabatan ti dalan mi ti babae nga nakariknaak iti ayat. Kasano? Idi may nga pasdek manunemi napanak at darapang ko inaramid ngayon baon kanyak ti pangobisinaak. Abag iso manunemi nga umas asidag iti kotse nang iparking nga iti kotse. Idi addag tartaray nga may isa nga babae manong nemi nga papaarayat. Help! 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 Bit-bit na, ti sandal na manong nemi nga nagtartaray nga saka-saka. Abag iso nga makaasidag kanyak. Abay! Help! 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 Kunahan agad. Aglosto yan. Napukaw ng tipuot na manong nemi. Kat siyempre sinarapak.
Binagkat ko ngayon logan iti kotsek sa ko intarayan isuna iti kasidgan nga ospital. Inasikaso dawat nga dagos manong naming. Sigon iti doktor nga mga asikaso keng kuana. Dok, ano? At pasa, iti naduma-duma pa sa tibagina. Kahit nga sawen, dinangranda. Sinut ang tangrang nga takeng kuana. Makasalita tayo ito no, makariing sona. Awan di pagdanaga, mister. Okay ni misis. Sagong asawa, doktor. Diyak pa mo anagan na. At sadya tibag na. Magita tayo sa death identity na. Ang saan tayo nga lukluktan. Malaksid nga tayo, no, talagang saan nga makapuot. Kapilitan nga mo tayo no, sa sino. Tap no, matawagan tayo, no. Sino na kita babalinta nga tawagan. Sige, doktor. Uray kang sulit ipot na. Oran tatimawag kang matanjo besina. Imbagak tinapasamag. Manong nemi kabayatan nga awampay puot na. Kinitak. Dadag peso. Limite mitirupa na. Napintas manong. Daton diris da kong narumpi di bibig na napudaw. Aslamay sang artista. Aslamay sang model. Sinuktandan ti arawatan na manon nemi ta narukit at akano dara di arawatan na. Inagasandan ti anyaman nga sugat na. Nakitak ti bag na, handbag na, shoulder bag na manon nemi iti asidag na. Lokatakman ko nakumangin sanin. Ti cellphone na. Awang ada cellphone na. Tayo bakya na. Sandal na. Imbagta na alak. Bit-bit na eh. Sino nga tayo ito nga babae? Timawagak sa jabalay manon nemi bakamok nga maladawak nga gawid. Inistoryak kini mama tinapasamak nga daing taray ko di ospital nga babae nga nagpapaarayat. Nagpapaarayat. Adanang dangaran kang kuana. Dinig sublin ti puot na manon nemi abag isong nagbulagat kat siyak tinakaiturungan ti matang na. Kinita na taglawlaw. Bumangon, hey, saan mo pilitan na saan mo pala kaya? Napasama ka niya. Siga lang di makasumbat no, napasama ka niya. Ako malagay mo. Edda. Nagtartarayak. Intertarayak ti anya. Nang hold up kanya. Hold up ang daklang arudan. Kabilan dakpay. Kay dakpay nga namasin. Sikatin, nakamang ko nga nagpatulungan sang gadi. Malasing ka. Siyak. Kasal salud-sudag no, napasamak pagamong taglusdoy kan. Kaya taray ka dito ospital. Awan ti magdanakan ta, naagasan ng tanya mga nasarakan na nga lamaw o sugat ti bagim. Anat nang hold up ken ka? Kwarta. Ken, tibag ko. Dada tibag mo. Linuktan na. Andat cellphone ko, nalubat. Anapitawan ken ka? Kwarta. Agyamanak. Ti panang salakan mo kanyak. Ni apo Diyos ti rumpe nga pagyamanan tayo. Nanatnagan mo? Lorna. Siyakbat ni Walter. Nagraip dagi dakulap mi manong nemi. Nalamuyot ti dakulap na. Imisam ha. Imisam at isuna. Kad nagparang ti nakaururnus ka nakapudpudong ang ipan na.
Yung baga na manong naming awan kanot pagbayad na iti ospital, agsipod na hold up na rod. Awan ti magdanagam ti siyak ti makamuti amin. Baka anta kayot mo tawagan, nga pangipakamuan no, apay nga dakatoy. Mabali mo sa rin cellphone ko, nanalupat ka. Awan ka din tukot mo nga charger? Awan. Diyak man nga rin kitugtukot ti charger ko. Mabaliat na bumulod dito eh. Kasano kapahot ko dito kadi? Intun bigat kan harumuar. So nga nun takayat mo tawagan. Nga umay mang bantay kayo ka. Usarin ti cellphone ko. Diyak man nga rin kabisado ti cellphone number da. Sa bagay. Gora ka ta bumulod ti charger, tapos may charge mo ti cellphone mo, ha? Nagbati ka pala ito eh. Tsak ti maka mo. Abay nga sisyak dito yung room, in private room ka. Doon na iti kaduham, ken nadagaan. No, ada ka ti free ward. Daglagi ti bagastos ko dito eh. Awan ti bagdanagam, Lorna. Siyak ti makam mo. Hindi may charge manong namin ti cellphone na at na tinatawagan na. Nga mauman tinangin ko nga papa ko ma, o mama, friend. Thank you, friend. Dahil ti kamangmangig ko manong namin. Aging ka nga, thank you, boss. Siguro, di magtrabahuan na. Diyabat sinasaludsod manong namin, no asino da kiti tinatawagan na. At agad sumubulat kanyak nga magbatay kan ka. Sorry, Walter. Busy daw. Di siya kang harap timang bantay kan ka. Nga mag-awit akla pa ibiit. Aya, madamdama. Umaydan to niyeg dito ti pangrabim. Nagkaman ak, Walter. Nakaimimbag ka. Inturong ni Apo Diyos. Inturong na ka ni Apo Diyos kanya. Magrabagag na yung titumulong. Ti pata ka tao nga kasapulan titulong, Lorna. Baka agi mo ang girlfriend mo. Awang pa girlfriend ko. Di asawam ngay. Di adadangawan asawa. Noong girlfriend ko. Ang trabaho kini bangko. May sa accountant. Mabit lang, ha? Nagawit ang kabit. Dalabasit mo pang kuwalain. Kanin agsukat. Yado bala tayo ng pormek. Sige. Orahin ka. Nagayad ti isam ko manon na yung kabayatan ngagman manehawag. Nasaraka kon ti babae na magpitik ti pusok ko na. Nasaraka kon. Amok ken masigurado nga agayata kon. Adon di kiti babae manon naming nga nang ted kanyak ti mutibungan da panagkursunada da kanyak. Ngayon jak ida ingkas kaso. Agsipod tawan ti mariknak akastoy nga marikrik itake ni Lorna. Orag dra-drabak manong nami ngayon ti panunot ko adda kani ti panunot ko manon nami ket adda kani Lorna. Jay isem na jay pakabuklan ti rupa na ti pakabuklan ti bagina ta imal o ti bagina nagpintas manong nami ti skug ti barukong na yan when manong okay so na talagang agayatak kang ko ana hindi maguri ka jak magpay na sa ludsud no adda asawa na o adda boyfriend na sabi ko matawang pa asawa na. Sabi ko matawang pa iti boyfriend na. Sabi ko matanawaya isuna. Nakadado nga sabi ko manong nemi. Nadlaw ni mama manong nemi nga naragsakak nga dimteng. At ang sakit din nakainlaban na ito kakaisuna nga lalaking anak tahani ni Bunso. Kitang tilangana. Ma,
Agpeso ka dito ko nam, ti nadlaw ni mamang mo, iho. Ada ka din? Di di babae nga mismong insalakan ko. Iso nga mismo tinakainlabak, papa, mama. Kaputaan niya, tinakainlabam king ko na. Diyan lang nga na. Di panangarakop ko king ko na, panang sakruy ko king ko na, ti panang bantay ko king ko na, kabayatan nga awang pa'y puot na. Ti panang matmat ko, ti pakabuklan na. Iso nga panagkuna. Kaya talaga nga, nainlabak ko. Papa, mama. Nako, kita. Sige lang nga ti akong pa'y asawa na kada kayo nga kakapsat. Good luck, iho. Nagyamanak papa. Nagyamanak mama. Dito iti sapsapulik. Ti babae nga makariknak iti ayat. Oray no at mariknang nga ayat keng kuhanan. No awan ti mariknan nga ayat keng ka. It's useless. Dakil ti pamatik papa. Nga damit pa nagkursunada na kanya. Gabo ka dito natulungam. Nga nagbaling ka nga hero keng kuhanan. Mabaling nga kasta. Ken, asin no kumangarot ba ngamin? Ti saan nga may love kanya, papa? Gusto ka. Kaya mo talagang napigsa ti karismam. Babae ti umasdig kang lalapitin ako nada. Iso na lang tanatanang ka. Ay ka nakariknakan ti ayat? Bueno, papa. Papa, mangrabiak lang. Agdigos, agsukat. Agsubilag mo lang sa di ospital. Tawan ti sa mali amang bantay kini Lorna no sanga siya. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi idi makadalo nak ti ospital. Siyempre, biyang kulat tamat ti magagagaran. Magagagaran na ata. Ada nga rin babae manong nemi nga mag-inspire kanya. Kumusta kan? Nangan kan? Nangan akon? Di magasak ka rin iti prutas. Kayat mo? Saganaan ka? Net kayat mo ka rin iti yung prutas? Agaman na. Lansunas? Mangbuguak? Mangantangan to Kayat lansunas? Ano nga rin? Grapes. Okay? Grapes. Magisaganak. Nangnangan kanti grapes manong nemi kabayaten nga agsasalita kami. Kumusta ti biyak mo? Kastoy. Trabaho nga okay man ti trabaho. Awan pa'y boyfriend mo? Awan boyfriend ko? Di awan pa'y asawam. Awan ba't pa'y boyfriend mo? Kasi ko nung kanya, awan girlfriend ko, awan asawa. Nagpadpana ta. We are free. Yung saan ka pa nagkaroon ni ti boyfriend? Hampay. Chika. Diyak pa nagkaroon ti girlfriend. Tapay. Oo, matipakariknak ti ayat kada kiti agkursunada kanya ka babae. Inumampay bagada nga nasidag ti babae kanya. Bagada nga nasidag ti babae kanya. Ngayon ako nakursunada ak kadakwada. Isong, dayjay. Sino tagtaw-tawag kang ka? Ito, tagtaw-tawag, hindi mo't sumungbat no, anse. At ito nga tayo, amo dat tumawag, hindi damot sumungbat. Numunang yan ta page, ti pagtaw-tawagan na. Di mat nga rod, nag-friend request di namat among i-accept. Nag-message sak di messenger na, di namat among sungbatan. Di kita sa lagi tayo, ububra na. Baka dumawag man naman damdama. Sorry tiba nakadisturbo ta, Lorna. Maturog kan. Ori si kan. Maturog ka man ten. Naibus ta natin, half kilo ginatang ko ng grapes. Naimas kami. Kas kay imas mo. Apay, awang ka di pati nang ibaga kang kanganay mas ka.
And experience mo, Walter. Experience? Ang naman din. Naganda yung may bayadan. One night stand. Katsika. Makaturo ka ako. Sige na. Good night na. Ora ka dadamat sa bali akatritoy. Ang tangay data di private room. Good night, Lorna. And sweet dreams. Thank you, Walter. Good night, too. Remote matlaing iti kabigatan na manunemi kat itulod ko mismo timbaga ng address. Apartment? Dita kang kaskasera. Taga-probinsya. Sige. Ano nga tanong dumanong ko pa eh? Anen? Kabaka magmadlang ti mga opisina, nag-excuse sa klaheng, imbaga maladaw akong sumrek. Agamanak, Walter. Agamanak pa rin kinapot Diyos. Ta nagsabat ti dalan ta, Lorna. Apay kang gamang ka ta nagsabat ti dalan ta. Di mo ka di makita. Kan mabasa ti pagbaga na kiti matak. Matam, nga damukat na. Ay, anda ka di. Imbag lagi din ta. Adda ka nga nang isalakan ganyan. Imbag lagi din, Walter. And thank you once again. Manong name naalak di number na in-accept na hindi pa nag-friend request ko kenkuha na. Iti pangal daw manong name tinawagan. Hello, Lorna. Hello, Walter. Nangal daw kan? Nagluto ak dito eh. Agdak pala dito ka serak. Tunbigatin nga sumrek at trabaho. Sige. Awisan ka kumatag, pakamal daw tangam. Maminsan ton. Thank you, Walter. Sige. Kinapudno na. Randa akong tagigkatiti trabaho. Anya? Tapay. Sumapulak ti sa baling nga trabaho. Ano amo mga trabaho? Receptionist. At may rekomendar mo? Sige. Magdamagak. Ano kas pagarigan tanda? I-rekomendar ka. Pagkasumat manong naming nga dakasinsin ko nga da negosyo na restaurant and hotel. Tinawagag. Hello, kasin. Kasi nakatawag ka man. Yung amuon nga girlfriend mo? Siguro, kasawa kan. Sino ka na kami nga kasinsin mo tagbaling ang best man mo? Baka danto na eh. Aday kahit kung isang trabaho no, da bakante ta. Please man lakasin, please. Receptionist. Kaya, umaya, da bakante. Iti hotel. Sige, bagak ko na. Ibagak ti address, to may aplikar. Sige, agad na ka na. Lorna, baka isundag baling nga ipag mo. Intawag ko day ta maron nemi kini Lorna ket kunana ngayon tunbigat nga mapan. Kabigatan na manon nemi pinalo up ko tinawagak manon nemi ti kasinsin ko. Okay na, nangrugid. Okay iso na. Nagpintas kasi. Kadi. Iso tagbaling ipag mo nakasanulan. Kada kawada nga dadto ita. Isot kapipintasan. Kadi, kurso na atak pekin ko na nga. Isuso, kasin, saan mo na? Ang danasawam. Ang mga pagbalik nga kabit ni Lorna.
naikari para kaniya. Sadyayak manunemi nga napanangal daw iti restaurant ti kasinsin ko kadidi ta sumurekak iti uneg iti hotel a mismo manunemi iti masungad iti kita taglawlaw ko kita receptionist manunemi ket nakita ka mismo nga dagos ni Lorna. Lorna? Hi. Agpesot ko na ti kasinsin ko Kadagupan niya nga datoy. Isika ti kabintasan. Kagang hilangin naramid ko ti kastoy tapno maalak nga sigod. Gabuta imbagam ti address, kabisatok man dato nga lugar. So nga, you're so beautiful, Rona. Agamanak. Mabalin nga, aglans ta, agadan, nalpas kaming. Sayang, di nag-inuray. Masensyahan. Ang gabay lamakan kadwa. Tunrabi ngay. Tunrabi Sige. Halakit nga maladaw. Kahit ko tumasapa maturog. Arigatan nagtubo nga taramindong ko. No ang mapuyatan na. Manong nemiandan makabulan sipod nagamamu kami kini Lorna. Pidwami na ito yung nagkuyog nga nagdinner. Ano nga tanong, Mike, sa jay apartment mo? Awan ka doon sa jay? Awan, sisak lang. Di ka rubak Ito ti kasasaritak no astang mga rubak. Dito lahat ng rodin nga baga kang I love you. I love you, Lorna. Walter. Dadang ti problema. Abay. Adda mga pari? Adda. Kung naman lawan pa yung boyfriend mo. Awan pa yung boyfriend ko. Nangro na nga ako nasawak. Nga madamang iparit. My God. Kakaiso na nga nililaba kon. Kakaiso na nga nasarakan kan. Kakaiso na nga. Ang dapat kayang tubeng. Tiamok katawan tubeng. Ngamnoan nyaman deta nga tubeng. Nakasakana ka. Mangikat deta nga tubeng. Ngaman niya ti klase na nga tubeng. Asaan niya ti klase na nga mangiparit. Naging parents mo, didak kayat? Ape kumansan nakakakayat. Nagwapo ka, napintas trabaho, nasingpet ka. Sikat ti lalaking mapmapnek. Iti may maysa. Nga saan ang nagsapol ti sa bali. Ikat bant lagayam. Gabata talaga akas taak. Maminsanak na nga gayat. Kat siya kaday talon na. Nga manyat makaiparit. Saan nagkadig ang patpatay? Asinot saan nga mangin love ken ka? Nung kasta, love nakmat. Nga madamang iparit. Ay ayatan ka, ayatan nak. Nga madamang iparit. Asin no? Tsaka mo nakasanong ipagakyan ka. Bayam, tanuadan to, tured ko nga mga ibagakyan ka. Ibagak to kin ka, Walter. No na in love ka kanya. Kasta hakmat kan ka.
No ko na mga kaadu da kiti babae, ngagtariga kay ka. Awan tinarik na mga ayat kadakwada. Nga siyak laing. Mabaling ko man ako na kadugupan na kita adu nga lalaki. Siya lang tinakarik na at kastoy, Walter. I love you too. Awan nga rin problema. Ayatan ka, ayatan na, agayan ayat ta. Nga madama kay parit. Ano nga minta ito nga makaiparit? Adalaped. Ano nga ito nga laped? Ano nga ito nga tubeng? Dinamat nga ron ibaga manong name. No namin anon nga nagsahong kami ngam dinamat may ibaga no anya reta nga tubeng. No pa'y narakop kon. Walter, no pa'y naangkakon na kitilips na. Walter, anya ka di pala ang timakaiparit. Nakapagin narakop tan. Nag-araman akon na kitilips mo. Anya ka di pala ang timakaiparit. Baka numaamuam ti sekreto. Ti palimad ko. Ti sekreto. Ti palimad ko. Dayta ti tubeng. Dayta ti makaiparit. Nga numabaling ka dyak kayat ngay bagakeng ka ti palimad ko. Tamambutengak amapukaw ka, Walter. Kayat kong agtalin na edakastoy. Ngay ayatin na kadayatin kami. Anang amin data nga palimad. Diyak mo na kasano. Ngay rugikeng ka. Nagtutur ka. Dumdeng to. Sige. Ur-urayak. Ur-urayak nga dumdeng to. Manong nemi maburbur siya anak. Ket na ibagak iti kasinsin ko ng aking kuka ti hotel nga pagtrabahuan ni Lorna. Ano ti problema? Ay etek ni Lorna. Nagbagay kayo. Amom no sa single at kumapalain kasin. Pasukak mo da. Kinabot na no saan nga gapukeng ka baka no kayat kong agbaling other woman ko. Si Kamen. Nimbaga, nadda ka. Ngayon no sa bahali ko man nag-commander kanya, kat saan ko akasinsin, saan ko ang kasingin, pasukak. Yung kasi lang nakakit kita kang kuwanan eh. Nakakit kita kang kuwanan. Kasi lang pamilyar ti rupa na. Kasi lang nagbalinan nga, nga niya, tsaka mo. Pati siya, kat mapurbot siya, anak. At adigdigon daw ay nga laglagipag no, nakakit kita kang kuwanan. Nga may problema. Iba't patignat, nga madatubeng, adalapin. Ti kano palimad na. Mohon! Ano tamumon? The word palimad, the word sekreto. Kasin, yung baka nagkamaliak, baka nagbidutak. Ano nga nagbidot? Ang bukod nakakit kita, nagbaling ang customer iso na dito eh. Kaya't nga sawen, ada nang i-check in kang kuana. Anya? Ada nang i-check in kang kuana? Kasla kasta. Kasin, no? Kaing ingas na lang. Nagbidot ka. Ang umpi experience na. Saan pa nga nadaan iti boyfriend? Kadi, isang ko na, kat patsyak mat. Kahit nang asawan, gapot taong pa, nagbaling nga boyfriend na.
Saan pa'y pulos na i-check-in? Di ba? Sa bagay, suno ko mga orti mga check-in keng kuhanan, no akong pa'y boyfriend na. Naging gama nun na mi, ngayon ti may sa, nga panagkuyog mi, pangal daw manong, na pangkami ti may sa nga restaurant. Saan nga ti restaurant? Ti kasinsing ko. Napinas pa nagsasalita mi. Kaslakayat na manon na iming ibaga ti sekreto na. Kahit kung ibaga kayong ka ti sekreto. Tapno malpasen ti amin. Gabata, marigrigatan nakmet. Nadagsan ti barokong ko. Nga mangkarkarga iti itang sekreto. Kahit kung nga, ibaga keng ka. Tapno malpasen ti amin. Ngayon ulitek nga ibaga, Walter, I love you. Awam pa iti inayat ko, no dilayang siksika. Iso na lang ta. Adalaped, adamang laped, ti relasyon ta. Adabanag, wano sekreto, adapasamak, nga manglaped, tapno saan nga tultuloy ti amin. Tapno maguped ti amin. Naman pa'y amo ti Diyos. Nga nagbalinan nga. Nalantegan ti danang sursurutek. Sipod nam amo ka. Sipod insalakan na. Sipod na riknak ti pamatag mo. Sipod na karikna akong ti ayat. Nga para ken ka. Nalantegan nga dan nati sursurutek. Tapay, saan ka di nga nalintegan nga dati? Nasing nga ti panagsasalita mi manong nemi, idi tanda mangpaguni kini Lorna. Hey, Lorna! May sagwapo na lalaki. Na medyo matured. Timalyaw ni Lorna manong nemi kat nakita nga da pa nagbutan. Hey! Ano galing nga, hindi pa lang sapsapulan ka, Lorna? Awang ka madgaya man itrabahom. Hindi mapanak sa jet at nung mangirwarak kumiti, kahit kung babae nga irwar, awang ka maten. Hey! Partner! Iso ka diti nangirwar kayong ka? Ano di pagbagan? Siya sino ka? Apigan mag-istorbo ka to. Get out! Hey, ano mo magkadiyato ka sarsaritan, kasangsangom? Mananakaw na ito nga babae. Ano ka mananakaw ang ibagbagam? Siyak kiniti ako nangiruwar kay kuha kapag ka nag-check-in. Ano mong tinaramin na? Nakaturo ka. Nakamaringak. Kinaktiwalat ko. Awan na ganan. Iso nga tinakawan na. Tinakaw na tinagyan tiwalat ko. Edad kong dibayad na. At dapay bonus na. Gamutan na laing natin nga babae. Super tilaing na. Namintalon nga nagganak. Namintalon nga ginilgil ko. Amo, may baglaki din ta nakataray kay di. Kahit ka kumaiti nga papatayin. Kasta lang ako din trabahom, bayaran, pagkatapos, agbaling ka pa yung mananakaw, anapalak kayat mo, inted ko ti kayat mo, sa mo pa ilaan amin na kwarta. Kahit ko pasublihan ito, pasublihan. Yung mga nga bali. Agdardarasak eh. Kasi nga, dita kayo.
tinalyaw ko manong name ni Lorna. Kalpasan nga nalpasing ang surut ko ti panagkita iti lalaki ka nang disturbo ka na kami. Nagsangsangit. Apeng sangsangit ka. Saanin nga siyak din ang ibaga ti sekreto. Andan ng tulong kaniya, Walter. Isunti ng ibaga. Kaya di ideal daw na tinulungan na. Dahil nga lalaki tinang bugbog kaniya. Kabuta talaga, nga ilibas ko kubat kwartana. Inagaw na ti kwartana. Ngayon kabil kong insaluksok iti brak. Sana pa inala, timbayad na kaniya. Iso nga nasintabo kit awan iti ti kwartak. Yung karigatak, tilimaman, naging ka nga nakaruatak kat timarayak. Diyan mo, tadinakdagos nga nakamat, dinakdagos nga kinamat gabutan. Sinalang ko nga kinugtaran. Iso nga, dahil din ti kundaway ko nagtaray. Nga kanay di akong daway ka nadaka. Na nagpatulungan. Dahil daw. Dahil daw, dahil nga lalaki. Tinaudi ang customer ko. May sak nga bayaran ng babae. Husto ti kunana. Adun nga lalaki tinaglasat kanya. Kayat ko lati maandaan ti kwarta. Nga pang suportar ko nga nagkitikakapsat ko iti probinsya. Ti mayak dito syudad tap nagtrabaho. Awan ti napintas. Awan ti manghalakan niyak. Nga ni saruungak iti may sangabara. Sadyaya ka nagtrabaho. Nga umayan digiti lalaki. Awan ti rabi, nga awan ti mangiruar kaniya. Talapintasak na ron. Mabili. Nito ti sekreto. Ngisut ko na kamang laped, mang tubeng. Iti bagbagang mga ayat. Hulitak, Walter. Iba't patay ka. Manipod na mamuka. Ingkanik inibagi kasahan ko nga sublian. Tinarukit nga trabaho. Iso nga nagpatulong ka. Amok, kan pa-check. Karugit na. Kan di mo marik na ti ayat. Nga kas iti marikrik na madati. Kaputa sala ka may karikan ka. Sala nga may kari itinapudno nga panagayat mo, Walter. No panasakit. Nga mapukaw ka. Sakit. No ano pa'y ngagbalbaliwakon. Nga ano pa'y nga gayatak. Timbak der manong name. Inala na tibag na. Timbalikod. Nagdardarasin nga rimuar. Jack makakiriin. Hanggang inalak manong name iti cellphone ko. Tinawaga kisona. Simugbat. Walter. Nagsubli ka. Una saan ka turahin na. Itikotse nga nakip. Itinangi parking ang itikotse. Oray nagsadyay. Tagbayad ak lang. Tanya pa'y lahing tiga po na.
Basta orahin na. Noawang ka dito yan ti kotsek. Saan kanton nga dublian pa yung awakan. Orahin na. At dan agururay manong nami ni Lorna itinakay parkingan ti kotsek. Idi masidgak. Inarakop ko. Walter? Lorna. Adakar bangam, kanadakalintigam nagbalbaliw. Ne paniknik mo. Tasikpod, insirek ka ti trabaho. Awanit sa baling araramidem na ti trabaho. Laisan dakman, di kiti mayat amang lahis kanyak. Ibagada man nga talaga nga daytoy tinaalak ang managpili at ngayon para kanyak may isa ka nga dadalos nga babae. Sa anak ka marigatan ng desisyon. I will marry you. Walter, may babayin kanto. Jack panunutin. Dan yaman na sa o. Una'y bagari kiti tao. Past is past. Tinapateg. Kat agdamakin ni Baskbayan. I love you. I love you more, Walter. Intulod ko isuna manong nemi iti kasera na ket dito nga napasamak manong nemi. Iti panagkanaig. Awan iti panunot ko manong nemi no anyaman tinapalabas ni Lorna. Ti adda iti panunot ko manong nemi ket ni Lorna iti agdama. Ni Lorna iti agdama. Ti ararakupek ken ag-ag. Jak pulos na rimon, jak pulos pinanunot. No asin no iso na idi. Ti pampanunutek lata manong nemi ti agdama. Amaysan nga nadalos a babae ni Lorna. Nagkanaig kami manon nemi. Naiparik na kang kuha na ti kinapateg na tinak panangilala. Nariknak met manong nemi nga adda na pudno nga ayat nga naibudi kadagiti arakop kanagek ni Lorna kaniya. Nagkanaig kami manon nemi kat nagsabat tirik nami. Nagsabat kami. Saan nga imuna kat naud-udiak no kat naggedan kami. Nga isupay lang ti panangibagana nga. Walter, kaslay talaing nga maka mariknag ti kastoy nga pan nakaitayo. Kastoy kayan ti kunada. Nga no di kiti agin nayat ket agayan ayat da nga talaga. Makapnik iti resulta na. I love you and thank you. Awan ti sabali nga pagyamanan tan sa nga ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, insagot na ka kanyak. Ni Apo Diyos, insagot na ken ka. Gapatanakem ni Apo Diyos ti panagsabat ti dalanda. Siyak tinaikari, tapno ti kastakit lintigek ti dalan mo. Siyak tinaikari, tapno madalusan ka, maugasan ka. Manong nemisan nga limit kada mama, kini papa, kini rikapsad ko tinapalabas ni Lorna. Saan da nga simpiat, gabot na maawatan da tiriknak. Maawatan da ti prinsipyo. Naamuan man, di kita duma manong neming ino anyaman ti ibagada, anyaman ti adda ti panunot da, awanan bibiyan ko kadakwada. Tinasken, ket ay ayatek, agpinpinateg kami kini Lorna. Tinasken, ket da kami nga talaga iti pinagtipon ti Diyos, da kami tinagasawa, ken adda talo nga insagot ni Apo Diyos nga bunga, da itangayan na yan.
Naminsanak lang nga nagayat nga awan sa bali no saan nga ni Lorna. Kastamit ka ni Lorna. Siyakmit lahing ti lalaki nga inayat na, itaken tiyak na nayon. Dito nga ron ti pagkasalita, manong, gadagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa, at sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngag ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Walter. Thank you mat ken ka Walter, ting ka pa nang iburay, pa nang i-send ken kaniyak ka ito'y detalye ti pagkasalitaang. Thank you mat kadagiti nagbuya.